ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар иҷлоси 14-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои муҳим баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосаи 14-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум баргузор шуд. дар иҷлосия ки таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ доир шуд, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи Корбодин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Сӯҳроб Рустамзода, инчунин муовини якум, муовинони раиси шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудирони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони корхонаю ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, намояндагони васоити ахбори умум иштирок намуданд. вакилони иҷлосия баъди тасдиқи ҳайати котиботи иҷлосия ба муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи он пардохтанд. вакилон аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома тасдиқи ваколати вакили навинтихобшудаи маҷлиси вакилони халқ аз ҳавзаи интихоботии Соизебон рақами 5 Замонова Ҳамзира Расулбердиевна гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот Мақсуд Мисробзодаро шунида дар ин бора қарор қабул намуданд. тибқи талаботи қонун дар бораи вазъи ҳуқуқии вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои он, Замонова Ҳамзира дар назди вакилон савганд ёд намуд. тибқи рӯзномаи иҷлосия вакилон Замонова Ҳамзира Расулбердиевна вакил аз ҳавзаи интихоботии Соизебон таҳти рақами 5 раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои қонуният ва тардиботи ҳуқуқӣ ва вакил аз ҳавзаи интихоботии Зардолузор таҳти рақами 2 Ҷумаева Фарзона Фирӯзиддиновна раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои илм, маориф, фарҳанг, сиёсати ҷавонон, ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳати омма, ҳифзи табиат, масоили оила ва занон интихоб карда шуданд. оид ба масъалаи 4-уми рӯзномаи иҷлосия дар бораи рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилон маърузаи муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзодаро шуниданд. аз рӯи ин масъала вакил аз ҳавзаи интихоботии Вору таҳти рақами 24 Икром Аюбов ва вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 26 Солиев Олим ба музокира баромаданд ва вакилон дар ин бора қарор қабул намуданд. вакилони иҷлосия ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёту алоқа, хоҷагии роҳ ва рифоҳиро ки бо он раиси комиссия вакил аз ҳавзаи интихоботии Суғдиён таҳти рақами 34 Сафарзода Муҳаммад Содир баромад намуд шунида тасдиқ карданд. мутобиқ ба рӯзномаи иҷлосия вакил аз ҳавзаи интихоботии Қоқурӣ таҳти рақами 7 Саидов Одилҷон Олимович оид ба иҷрои ваколатҳои вакилияш ҳисобот дод ва иҷлосия дар ин бора қарор ба тасвиб расонид. дар иҷлосия мутобиқи супориши роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузориши раёсати кор бо мақомоти идоракунии маҳаллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, масъалаи иваз намудани номҳои ғайри тоҷикии ҳудудҳои маъмурӣ, гузориши муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ шунида дар ин бора қарорҳо ба тасвиб расид. вакилони иҷлосия ҳамчунин қарорҳои раиси шаҳрро дар бораи таъини кадрҳо ва дар бораи ҷудо намудани маблағҳо тасдиқ намуда дар ин бора қарор қабул намуданд. дар иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи Корбодин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Сӯҳроб Рустамзода оид ба масъалаҳои 4-уми рӯзномаи иҷлосия сухан кард. иҷлосаи 14-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати шашум оид ба ҳамаи масъалаҳои рӯзнома қарор қабул намуд. ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ҳар сол санаи 11 март
ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил мешавад. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен рӯзи матбуоти тоҷик дар толори кохи фарҳанги шаҳри Панҷакен бо иштироки кормандони воситаҳои ахбори омма, собиқадорон, аҳли зиё ва ҳаводорони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. ҷамомади тантанавиро раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Турдибой Солиҳзода ҳусни оғоз бахшид. сипас раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода пиромони нақши матбуот дар рушди ҷомеа, таваҷҷуҳу дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муассами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои иттилоотӣ кишвар, вилоят ва шаҳру деҳоти Панҷакен андешаву мулоҳизоти хешро арзёбӣ намуда ба хабарнигорон иттилоъ дод, ки ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмун байни кормандони воситаҳои ахбори омма таҳти унвони Водии Зарнисор аз нав эҳё мешавад ва дар арафаи солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чангбаст ва ғолибон бо мукофоту тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешаванд. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба кормандони воситаҳои ахбори омма ва ҳамаи онҳое ки дар таъмини фазои иттилоотӣ диёри бостониямон саҳми арзанда мегузоранд арзи сипоси хешро баён кард. адиб ва рӯзноманигор Исмоил Зарифӣ зимни суханронии хеш бори дигар иброз намуд, ки воқеан ҳам бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои кормандони воситаҳои ахбори омма, аҳли адаб ҷиҳати нашри китобҳо ва дигар воситаҳои иттилоотӣ мусоидати хеле хубро эҳсос намуд. дар як фазои тантанавӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба кормандони воситаҳои ахбори омма, собиқадорон, аҳли зиё ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамзамон дар як фазои хеле тантанавӣ ба яке аз омӯзгорони шинохта, ки бештар ба таълифи асарҳо ва чопи мақолаҳо дар воситаҳои ахбори омма саҳми калон доранд, Зиёбой Ҷалилов ба муносибати 75-мин солгарди Зодрӯз аз тарафи раиси шаҳри Панҷакен тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамзамон аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ба устодони донишкада, ки ба иҷодиёт ва рӯзноманигорӣ низ машғуланд, Давлатшоҳи Тоҳирӣ ва Зиёбой Ҷалилов сипосномаҳо супорида шуд. ҳамин тавр ҷамомади бошукӯҳ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик бо суханрониҳои рӯзноманигорон, устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен хеле судманд ва шавқовар ҷараён гирифта, дар хотимаи ин ҷамомади бошукӯҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар изҳор намуд, ки мо ба кормандони воситаҳои ахбори омма, аҳли зиё ҳамеша арҷ мегузорем. заҳмати онҳоро қадршиносӣ мекунем ва умид бар он мекунем, ки кормандони соҳаи матбуот, телевизион, радио тамоми саъю талошҳои хешро барои ободии кишвари азизамон равона намуда дар самти истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи арзандаи хешро мегузоранд. صبح امروز در اتاق کاری رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده
روزنامه‌نگاران وسایط اخباری عمومی شهر پنجکند جمع آمده بودند. این جمع آمد با مناسبت 101 سالگی روز تأسیس یابی مطبوعات تاجیک از جانب کمیته اجرایی شهری تشکیل گردیده. در آن مراد شکرزاده چنین قید نمود: مطبوعات و دیگر وسایط اخباری عمومی انعکاسگری تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی، تحکیم صلح و وحدت، حفظ منافع ملی بوده برای سری وقت به اهالی رسانیدن اخباری ضروری عاید به سمت‌های گوناگون خواجگی خلق و حل مشکلات موجوده نقش برجسته و مؤثر دارند. زیرا انکشاف شعور جمعیت را به اشتراک فعالانه آنها تصور کردن غیر امکان است. از خود نمودن و تحلیل و ترغیب فعالیت ساختارهای جامعه فقط به واسطه های آنها امکان پذیر می باشد. مراد شکرزاده چنین ابراز نمود که کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در زمینه دستورهای معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده به نقش واسطه‌های اخباری عمومی شهر از جمله نشریه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر روزنامه زرافشان که بیش از 90 سال باز به نشر می‌رسد و در هر صحیفه آن تاریخ نزدیک به یک عصر پنجکند انعکاس یافته است، شرکت صدا و سیمای شهری پنجکند که امسال از تأسیس یابی آن 30 سال پوره می شود، نشریه‌های چشمه مهر شعبه معارف مرام خلق کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، سیمای جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما بهای بلند می دهند. ضمن سخنرانی خویش مراد شکرزاده ابراز داشت که آنها با وسایط اخباری عمومی شهر پنجکند اعتماد کامل دارند و امید بر آن می‌بندند که در آینده نیز بهر ترغیب و تشویق سهم وسایط اخباری عمومی نظررس خواهد بود. امسال ما در روزهای تجلیل 111 سالگی اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف قرار داریم و باعث افتخار است که محض مطبوعات برای بلند برداشتن معنویات خلق، برای آگاه نمودن مردم تاجیکستان با نوگانه‌های وطن عزیزمان و در عمل تطبیق نمودن سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امام رحمان سهم ارزنده خود را می‌گذارد. تا سالهایی که مثلا سایت های اجتماعی اینترنت پیدا شد، توجه مردم به روزنامه ها، نشریه ها خیلی حتی بیشتر بود و اساسا مردم ما میخوندن روزنامه هایی که دولتی و هم جمعیتی اینچنین شخصی و اینچنین مردم بسیارتر توجه داشتن به خواندن کتاب و من گفتنی هستم که در زمان معاصر نیست روزنامه یا اینکه نشریه های دولتی و جمعیتی و اینچنین تشکیلات ها موقع خود را در جامعه استوار نگاه داشته ایستادند و یگانه این مطبوعات دوره است که به خزینه تاریخ تمامی نوگانه ها و اون حادثه و واقعه هایی که در حیات هر روزی ما به عمل می آید نگاه می دارد. در این میز مدور نمایندگان وسایط اخباری عمومی شهر پنجکند جمع آمده تردیبای صالح زاده راهبر دفتر مطبوعاتی رئیس شهر پنجکند بهر ارجگذاری به زحمت و مشقت‌های روزنامه‌نگاران با رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده چنین اظهار سپاس نمود. برای قدرشناسی به شما اظهار سپاس میکنیم. این بار اول نیست، هر سال عرفه روز مطبوعات شما روزنامه‌نگارا دعوت میکنید. ما هم از جانب خود تلاش میکنیم که همین غایه های سازنده محترم پیشوای ملت را، رئیس محترم حزب را برای ترغیب و تشویقش سهم بیشتر گذاریم. فعالیت کمیته اجرایی شهری حزب در صحیفه‌های مطبوع هم الکترونی و هم چاپی ترغیب کنیم و این وظیفه شهروندی و روزنامه‌نگاری ما نیز هست. پس از آن روزنامه‌نگار سرمحرر تلویزیونی سیمای شهری پنجکند عباس همراهزاده نیز سخنرانی نموده و ابراز داشت. تشکر میکنم با رئیس کمیته خلق دموکراتی تاجیکستان، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم مراد شکرزاده که هر سال در عرفه روز مطبوعات تاجیک نسبت به کارمندان وسایل اخباری عمومی
یک توجه خاص ظاهر می‌نمایند. شرکت صدا و سیمای شهر پنجکین منتظم فعالیت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان را در برنامه‌های خویش انعکاس می‌کند و ما وظیفه‌دار هستیم که در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رهبر ولایت و شهر پنجکین کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را جهت استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گسترش بخشیده مردم را پیش از همه به کارهای آبادانی و سازندگی و باز هم زیبا و به جهانیان چون کشوری خیلی مترقی معرفی کردن تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خویش را گذاریم. در فرجام مراد شکرزاده باری دیگر به همه روزنامه‌نگاران موفقیت ها تمنا نموده و همچو عرضی احترام به ایشان تحفه های خاطره‌ای تقدیم گردید و در نزد بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین عکس خاطره‌ای گرفتند. گزارش مرتبه رحمان و نیک محمد میرجانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. هر هفته روز شنبه در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قبول شهروندان از طرف رئیس شهر و دیگر مسئولین دایر می‌گردد. ادامه این موضوع در گزارش برنامه ما. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، کارخانه و تشکیلات‌ها وظیفه‌دار شدند که هر هفته روز شنبه برای بررسی و حل مشکلات و معماهای مردم روزهای قبول تشکیل نمایند. با این مقصد هر هفته روز شنبه از طرف رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق روز قبول شهروندان دایر می شود. از طرف رئیس شهر پنجکین شهروندان باید به مسائل گوناگون مورد قبول قرار گرفته برای بررسی و حل مراجعات‌های آنها شخصان مسئول وظیفه‌دار شدند. در این روز قبول 10 نفر شهروندانی که به رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق مراجعت کردند برای حل مسائلی که آنها را خیلی سرسام کرده بود جواب‌های مشخص گرفتند و مسئولین وظیفه‌دار شدند که برای بررسی و سریع وقت حل نمودن مشکلات و معماهای شهروندان چاره‌های ضروری اندیشند. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده وسعت کشتکاری بهاری، استفاده مقصدناک زمین، تکنیکا، تخمی‌های خوش‌صفت، آمادگی‌های شبکه‌های آبرسانی و موسم نو و دیگر مسائل رشد اتحاد تحت نظارت رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده قرار دارد. با فرارسیدن فصل زیبای بهار در اکثر خواجگی‌های دهخانی شهر و دهات پنجکین کشتکاری بهاری با موفقیت آغاز یافت. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر و ساختارهای مربوطه از خواجگی‌های دهخانی جماعت دهاتی سراسب دیدن نمود. رئیس شهر ضمن ملاقات و صحبت‌ها با رهبریت جماعت دهاتی سراسب، راهبران خواجگی‌های دهخانی، سهمداران تاکید نمود که ما باید در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده ضمن سفر کاری به شهر پنجکین باید از هر یک وجب زمین عاقلانه و مقصدناک استفاده بریم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با دهخانان جماعت دهات سراسب توصیه داد که واقعا این جماعت یک از جماعت‌های کلانترین از لحاظ زمین بوده. باید سهمداران و ساکنان جماعت دهاتی سراسب در تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی بروقتی، خوش‌صفت و ارزان سهم خویش را گذارند. همزمان رئیس شهر
таъид намуд ки дар соли гузашта ва имсол дар бозори истеъмолӣ нархи маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёз, картошка, сабзӣ нисбатан қимат буд ва бояд мо дар баҳори имсола ба нақшаи кишту кор ба зиёд намудани майдони кишти картошка, пиёз, сабзӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ки имрӯз талабот бар он хеле зиёд аст диққати аввалин дараҷа зоҳир намоем. дар ҷараёни буздид аз ҷамоати деҳотӣ Сараз раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар баробари истифодаи оқилонаи обу замин, тухмиҳои ҳосилдеҳ, омодагии шабакаҳои обрасонӣ ба мавсими нав аз роҳбарон ва масъулин даъват ба амал овард ки бояд онҳо ҷиҳати омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешанд. ҳамзамон корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва ниҳолшинониро ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат бахшанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Сараз нақшаҳоро барои роҳбарон муайян намуд ва изҳор дошт ки ҳамаи он нақшаҳое ки аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қабул шудааст, таҳти назорати ҷиддӣ қарор дорад. тибқи нақша шиносоии раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакен идома меёбад ва мақсаду мароми асосӣ пеш аз ҳама иҷрои нақшаҳо ва истифодаи оқилонаи обу замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ ки яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди Панҷакен ба шумор меравад, таҳти таваҷҷӯҳи доимӣ қарор хоҳад гирифт. ҷавонон нерӯи созандаи ватан буда ҳамчун созандагони имрӯзу фардо ба шумор мераванд. дар шӯрои ҷавонони шаҳри Панҷакен асосан фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ дар самти иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳлилу баррасӣ гардида нақшаи вазифаҳои шӯро муайян карда шуд. ҷавонони Тоҷикистони соҳиби истиқлол нерӯи созандаи ватан буда нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа бисёр арзишманд ва назаррас мебошад. ин таъкиди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии мамлакат дар ҷаласаи шӯрои кор бо ҷавонони назди раиси шаҳри Панҷакент бори дигар бо далелҳо собит карда шуд. дар ҷаласаи шӯрои кор бо ҷавонони назди раиси шаҳри Панҷакент ки таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент раиси шӯро Холиқзода Абдухолиқ дар толори кохи лоиқ бо иштироки доираи васеи кормандони мақомоти давлатӣ, ҷавонони фаъол, роҳбарони як қатор ташкилоту муассисаҳо баргузор шуд. масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷавонон, рафти татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешгирии шомил шудани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. баъди шунидани гузориши мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр дар бораи рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон ва мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр оид ба тадбирҳои ҷиҳати пешгирии шомил шудани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ ва музокираҳо дар назди аъзоёни шӯро ва ҳозирин раиси шаҳр сухан кард. таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар заминаи қонун дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, барномаҳои давлатии рушду тарбияи ҷавонон, дастурҳои пешрӯи муассами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода корҳои зиёдеро
миллионеро дар самти тарғибу ташвиқи тарзи солимии ҳаёт, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, ба варзиш ҷалб намудани онҳо, ташкили чорабиниҳои зиёди ҳарбӣ, ватандӯстӣ вобаста ба маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ба иҷро расонид. аз ҷумла ба варзиш ҷалб намудани ҷавонон беҳтар ба роҳ монда, танҳо давоми 2 соли охир 18 иншооти нави варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт ва дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳр соли гузашта дар мусобиқаҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ соҳиби 119 нишон гардида, дастаи футболбозони Навраз қаҳрамони мусобиқаи ҷумҳуриявии тӯби чармин 22 дониста шуд. дар ҷаласаи шӯро таваҷҷӯҳи мақомоти марбута ба ҷалби бештари ҷавонону наврасон, муҳассилини донишкадаи коллеҷҳо, мактабҳои миёна, хосагирандагони стипендияи президентӣ ба иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, илм фурӯғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман, сафарбар намудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва боз ҳам оммавигардонии варзиш дар байни ҷавонон истифодаи босамари иншооти варзишӣ ҷалб карда шуд. шӯро оид ба масъалаҳои рӯзнома қарор ба тасвиб расонида, дар фарҷом ба ҷоизадорон ва иштирокчиёни озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ, варзишгарон, ғолибони мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. бинандагони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.